Ona ndisifo se Otumfuo mrem na yenkoso agoboko ntokwa Sandis ni bia wantimi ankasa ntia Kwasia asema Kevintela ditia Otumfuo a obeka so Otumfuo nkoso agoboko ntokwa na oni ndisi ni no abodam Moti ho muni so Otumfuo ye dipatitire wo mayimu a asam no ato apentia yetumi sufura no Kevintela jimini Mame Mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frame adwoa searching ebusuafo ye nyina ye nitua se ene boko ntokwa no asanso asori dedendi anya asem keto akra na me adwoa ya mbiti he personally mentiase sa kusasefo na mamprisifo no minima deport omoji wo wiase chese utwe ho a unti mentiase entokwa over 100 years muntumi ntwa so da muntumi as nipa entnasin settle entokwa no ena de bia mu kumu ho ekumu nua eku foreigners omo ba ebeye adwuma police for nurses omo mu be school wo ho eye den tokwa nko na over 100 years muntumi entnasin settle na sa entokwa kronanso e ba na Ghana sika ena omo tugu ho na omo se no ewa abra school dan bi wo ha ebugu mofra so yenya ban no nkosi but aban ba na bokon to kwane sore pe no mo sesa Ghana yen tax money ekogu ho sika obetumi de aye oman no ho adwuma abo nipa na wo man no ho ebra no mo esen wo boko ho na madam fu bi ka kire me se nti no sa aban no ontumi nyina ni fo mabokofo no mo na mo kasa na mo nim asem kra mo ka mo ntumi ntenase na mo settle tumbakumu hwana munkumu na musa na jesa asase ne dia bedua nkati ozeburu ne yentimenkyere aden anan ne so kan ewiase amambu no ne so kan ewiase asetena na ensensem no ho so you want ase na nsemi ya sorry wo bokui NPP wo so e bai na bokufo no e tres NPP wo so no muku nipa be 15 jese wo kan no kwanya nyam asendia na NDC aban ba de inipa over 100 say has 150 no mwe ho no enya sekreto akra na boku youth ni bia sorry about to say His Excellency John Dramani Mahama bra ye former president a we campaign no utimi kogina yesiso ehebo say NDC wa ben ma bokon to kwa no etutwa NPP wo so a ene sorry but NDC the mobile so trying to want to abane mamu NDC mobile yet say na yenye ni say Ghana hanso eba na hinsen ma untumi yi Ashanti region ohene ensi nchen me kire osei Otumfuo say tutu na won kwaso a untumi ni mfi e say ona no wa akọbọ na mane wa akọ settle case no na eno na da sebre awo ya adwuma ewo untumi TV e kire say aho untumi radio so e kire say His Excellency John Dramani Mahama we 29 edesi menhia himfie so Otumfuo nsanso nko settle to kwane dia na se wantimi anka nches Kelvin Taylor aboa no yema be kan da sebre no kan o se Kelvin Taylor e ya aboa because Kelvin to bitna ne platform so dimpanifo atam na big to make Otumfuo e na da no Kelvin Taylor for US aba Ghana security on the man in Yasem Ketwa. Baby, or the Kelvin Taylor cotton and Yasem Ketwa. As some dance bench warrant and dance or court, Omako ye official. Is a Kelvin Taylor or your supremo. Is a Kelvin or no William Mangana. Se Kelvin letting ye dim penny for them saying, when Timmy and stopping no I and Yama way now, mano. Would do 2 for them. When Timmy and Cancer and Channel would now court and us where you bench warrant and dance with there in 2 names in Menshao. So 2482 Uncle settle case na said eba no pe yentin ma ekoso ma ye hunu sunsia da NPP ani NDC for entem obi kasa eden tokwaba obi kasa ejojo entokwa onyansani kasa ejojo ntokwa yesi wo to sekan edi hyenyansani nsem a ode do afuo eme no baiba na nkrofonya bidi na moto sekan de hye Kwasia nsem ode diewu enti obi ano Kwasia no diewu Kwasia no de ntokwa ba benyansani ano ejojo ntokwa ona ndisi fo se Otumfuo mrem na yenkoso agoboko ntokwa Sandis ni bia wantimi ankasa ntia Kwasia asema Kevin Taylor ditia Otumfuo a
obeka so Otumfuo nko solve Bawku ntokwa na NDC ni no abodam moti ho muni so Otumfuo ye nipa titire wo ma yimu a asam no ato apentia ye tumi sufura no Kavintela Jimini wei ati wo dina tem and Otumfuo ni Kavintela ha na ye nipa asam na Otumfuo Kavintela ka che Otumfuo asam na Kavintela ka che o chehene ye nyansani bi free NDC mi wa na be condemn sa ade no na nya NDC for na ye nyansani bi ma NDC every NDC me condemn sa ade no ye nya bi wo mu na wo di National Security Board ho ban edu dia de so so Otumfuo ho wo ye nyansani a obetima koso Bawku ntokwa Otumfuo na ye running down ye nya from head to toe ye nyansani bi a NDC mu o kan say am condemn dia Kavintela o kan say that could me be ha be kan say obia when it just say you run Otumfuo down bia woni nyansa because Otumfuo contribution to Ghana ye ko IMF John Mahama eko IMF 2015 IMF for say ye mfa mawo because mo hwe na nimu din amutumi mo hwe na record on num say papa you dey sky manual because go dia senti ye mfa mawo it took Otumfuo ene esoko ene yabato ho sensem ne ntokwa na do na ya sheda bonipa da sanipa na usekro bia sante kotoko hene no di ochihina tem na yenyu na tem in fact every fiber wo my Ghana mu a it protect your money bia no yeni atem yedi shake sharabutu atem yedi ochihina tem am se ni papa man se Kavintela di na tem ye de doma hene anaso no mante doma hene de mante da se odi doma hene atem I never mante me hu mante ba bia da Bancroft ni pempeni fotitire o man mu nyina edi o mu nyina atem kwa media Mr. Mofanche me wo position bi enipa wasore ti asante man anya Kavintela who is Kavintela enipa wasore ti asante man aye president Ondomane Mahama himself you are right and say no ne ka say tio and the ne ka say obopa wo ye president Mahama if I tell my want to make be can before election search president Mahama and abo Kavintela pa e ma ni di asante hene eni asante matem and so obo sa pa ni wie ni edi asante matem wie a na fe de wo kohhehye wo bo se hunu na de ntokwa ba na fe de wo dimirika san kwa asante hene na wo say ono aye running it down no o my o ball pa me running it down no on if you make be ma that be me no ya agree perfectly but na me anyway President Mahama no amu no o mu asante man waku the first coming enye kumase do kobu sa abe no say you dey go to crowd say asante man die akosa cha koma enye nya ko kobu sa abe ho en minima dia Kavintela sa hwan no waya